Ikipe ya Arsenal yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza Premier League nyuma y'imyaka 22 yose imaze idatwara iki gikombe. Arsenal yaherukaga iki gikombe mu mwaka wa 2003-2004. Icyo gihe ikaba yaragitwaye idatsinzwe umukino n'umwe. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka y'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal yamaze kwegukana igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza umwaka wa 2025-2026. Ikipe ya Arsenal imaze imyaka 140 ishinzwe kuko yashinzwe mu mwaka w'1886 n'abakozi bakoraga ibikoresho bya gisirikare mu gace ka Woolwich mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Londres. Icyo gihe yitwaga Dial Square, ariko nyuma yaho gato iza guhindurwa izina yitwa Woolwich Arsenal. Mu mwaka w'1913 ikipe yimukiye mu majyaruguru ya Londres ku kibuga cya Highbury, aho yatangiye kwitwa Arsenal FC cyangwa se abakunzi bayo kayita The Gunners. Ikipe ya Arsenal ikaba ifite ibikombe bya shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza ibikombe 13, FA Cup 14, League Cup ibikombe 2, FA Community Shield ibikombe 16, UEFA Cup Winner igikombe kimwe na Intercity Fairs Cup igikombe kimwe. Ikaba rero yamaze kwegukana igikombe cya 14 cya shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Ibaze gutegereza ikintu imyaka 22. Yari imyaka myinshi, imyaka yo kwihangana, imyaka yo kudacika intege, imyaka abafana n'abakunzi bakomeje kuyinambaho maze bakaririmba bagira bati We are Arsenal. Byari ibihe rero bidasanzwe kandi bigoye ku bakunzi n'abafana ba Arsenal, ndetse byahoraga bibazengereza mu ntekerezo zabo bakagira bati Arsenal yari ya kera. Ibi babivuga rero bagendeye ku bigwi n'amateka by'ikipe n'ubukana yari ifite mbere y'umwaka wa 2005. Ikipe ya Arsenal yari ifite ibigwi n'amateka by'uko mu mwaka wa 2003-2004 Arsenal yamaze imikino 38 ya shampiyona idatsinzwe, aho batsinzemo imikino 26 bakanganya imikino 12. Ibintu bitari byakorwa n'indi kipe yari yo yose muri shampiyona y'Ubwongereza kugeza ubu. Uretse imikino y'uwo mwaka ya shampiyona, icyo gihe Arsenal ikaba yarujuje imikino 49 idatsinzwe muri Premier League. Icyo gihe Arsenal yahawe igikombe gikozwe muri zahabu kubera ko gahigo yari ikoze. Kugeza amagingo aya habuze indi kipe yabikora. Icyo gihe Arsenal itwara igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2003-2004 yari ikipe ikomeye cyane. Yari ikipe yatozwaga n'umutoza Arsene Wenger. Ikaba yari ifite rero abakinnyi b'ingenzi yagenderagaho, harimo umuzamu Jens Lehmann, bamyugariro barimo nka Lorraine, Kolo Touré, Sol Campbell ndetse na Ashley Cole. Mu gihe mu bandi bakinnyi barimo rero Gilberto Silva, Patrick Vieira, Ljungberg, Robert Pires, Jose Antonio Reyes na Dennis Bergkamp ndetse ayarimo na Thierry Henry. Aba bakinnyi barawuteye karahava, begukana ibikombe bitandukanye, bashyiraho uduhigo kugeza n'ubu habuze udukuraho. Ubanza ari nayo mpamvu akabyiniro ka Invisible ubanza nta wundi uzagahabwa nk'ikipe y'abarashi. Benshi mu bakunzi b'ikipe ya Arsenal bavuga ko kuba barimutse bakava ku kibuga Highbury bakodeshaga bakaza ku kibuga cyabo cya Emirates Stadium biyubakiye, byaba ari byo byateye ikipe gusubira inyuma. Gutwara ibikombe bikaba nk'inzozi rero zitarangiraga. Buri mwaka abafana b'iyi kipe bahoraga bategereje igikombe, ndetse bikaba ngombwa ko rero biyongeza umwaka ukurikiraho. Kuva Arsenal ivuye Highbury muri Nyakanga 2006 yari itatwara shampiyona, yatwaye FA Cup enye na Community Shield enye gusa. Ikipe ya Arsenal biyifashe imyaka 22 yose kugira ngo yongere kwegukana igikombe cya English Premier League, aricyo yaje kwegukana rero ku munsi w'ejo ubwo Man City yanganyaga n'ikipe ya FC Bournemouth. Kuva mu mwaka wa 2019 ubwo Arsenal yahinduraga umutoza igashyiraho Mikel Arteta asimbuye Arsene Wenger, ndetse Mikel Arteta agafatanya na Edu Gaspar
abakinnyi bose bari barakiniye iyi kipe. Iyi kipe yateguye umushinga w'imyaka 5 izayifasha kugira ngo yongere izahure ikipe, yongere isubize ku gasongero, yongere garuke mu makipe akomeye. Ndetse byaje kwifasha cyane kubera ko aba batoza uko ari babiri bose bagiye bahinduranya abakinnyi ndetse barambagiza abakinnyi beza kugira ngo bongere gusubiza iyi kipe ku ruhando mpuzamahanga, ndetse yongeye gusubira mu makipe akomeye ashobora guhatanira ibikombe. Uyu mwaka wa 2025-2026 ukaba wabaye umwaka w'amateka kuri Arsenal ndetse n'umutoza wayo Mikel Arteta wari umaze imyaka 3 yikurikiranya asoza shampiyona ari ku mwanya wa 2 nyuma y'ikipe ya Manchester City yari imaze igihe iri ku gasongero kandi ikomeye cyane, dore ko imaze gutwara ibikombe 4 bya shampiyona yikurikiranya. Kuri uyu wa 2 tariki ya 19 Gicurasi 2026 nibwo Man City yakinnye umukino wayo umunsi wa 37 wa shampiyona y'Ubwongereza. Yakiniye kuri Vitality Stadium, stade y'ikipe ya AFC Bournemouth. Pep Guardiola n'abahungu be banganyije rero na FC Bournemouth igitego kimwe kuri kimwe. Uku rero gutatsinda kwa Man City abarashi rero babyungukiyemo kuko bahise begukana igikombe cya shampiyona English Premier League 2025-2026 nyuma y'imyaka 22 yose bategereje. Arsenal yakegukanye ifite amanota 82 mu gihe ikipe ya Pep Guardiola yikurikiye ifite amanota 78 kandi nibura habura umukino umwe gusa kugira ngo shampiyona irangire. Bivuze ko umukino usoza shampiyona ni Arsenal yawutsindwa yaguma ku manota 82 mu gihe Man City iramutse utsinze yagira amanota 81 ikaguma ku mwanya wa 2. Nyuma yo kunganya kwa Manchester City, abafana ba Arsenal bahise rero batangira ibirori bikomeye cyane hirya no hino, yaba irondere ku kibuga cya Emirates ndetse n'ahandi hose ku isi, bishimira igikombe bari bamaze imyaka myinshi bategereje. Abasesenguzi ba ruhago bavuga ko uyu mwaka Arsenal yagaragaje rero gukomera mu bwugarizi no kudacika intege mu mikino ya nyuma ya shampiyona, ibintu byafashije ikipe guhangana kugeza ku munota wa nyuma. Abakinnyi rero bayifashije cyane by'umwihariko yagenderaga ku muzamu wayo David Raya, umukinnyi wayo Timbele, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Zubimendi, Rice, Eze, Odegaard, Saka, Trossard na Gyökeres ndetse na Calafiori. Abo n'abakinnyi b'ikipe ya Arsenal bakunze kubanza mu kibuga kandi bayifashije muri iyi shampiyona ya 2025-2026 kugeza ubwo yegukanye igikombe. Uretse igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza Premier League, urugendo rwo kurushaho kwandika amateka ruracyakomeje kuko Arsenal ifite umukino wa nyuma wa UEFA Champions League aho izahura na Paris Saint-Germain ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 5 2026. Mu gihe yawutsinda bikaba byaba bibaye ubwa mbere iyi kipe yegukanye iki gikombe cya UEFA Champions League. Abafana ba Arsenal hirya no hino bakaba bishimiye iyi ntsinzi cyane, bishimiye iki gikombe batwaye nyuma y'imyaka 22 yose bari bamaze bategereje ko nibura ikipe yabo yazabashimisha. Aho mu Bwongereza abafana ba Arsenal bahise bajya kuzenguruka stade bishimira iki gikombe bari bamaze gutwara, ndetse n'abakinnyi ba Arsenal bagaragaje ibyishimo bidasanzwe nyuma y'uko bari bamaze kumenya yuko begukanye igikombe cya shampiyona cya 2025-2026. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umufana wa Arsenal ukomeye cyane, yashimiye ndetse akeza Arsenal FC isanzwe n'umufatanyabikorwa wa Visit Rwanda kuba yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza cy'umwaka 2025-2026. Abanyamakuru batandukanye, abanyamakuru bakora ibitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda basanzwe bafana rero ikipe ya Arsenal bishimye cyane kandi bagaragaza amarangamutima yabo. Abanyamakuru bakorera B&B Kigali FM bamwe bagize bati umupfumu arapfuye. Jarike yagaragaje ibyishimo bidasanzwe, Sidike yagaragaje ibyishimo bidasanzwe,
Nasri yagaragaje ibyishimo bidasanzwe, Rugaju Ligani yagaragaje ibyishimo bidasanzwe, ndetse na Sam Karenzi. Abo ni bamwe ushoboye kurondora bagiye bagaragaza ibyishimo bidasanzwe nk'abafana ba Arsenal bishimira iki gikombe cya shampiyona ikipe ya Arsenal imaze kubona hashize imyaka 22. Turabashimiye cyane kuba mwadukurikiye mugakurikiye ikiganiro cyacu nakagaruka. Dukomeje kwifuriza amahoro akomoka ku Mana.